Na kabenta ke khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Blay pi baro kini longi khubor bam dagasngi. Meghalaya Public Service Commission MPSC kalakular ban pelat pat ba iki marks jong baro kinong yakun ke exam Meghalaya Civil Service Preliminary hapo ka arpsaw kenta. Hadin gajing yaki jong kaseng Khasi Students Union KSU kabadawa bandan gajing thungkam habashid habashai. Ya gani kejingkular laklay da ucaman ke MPSC ha kejing yalang berkinong yalam ke KSU ne kejanmit sengi palay. Kimat yakran balabu jingtho minutes jong gani kejing yalang balasoy da baro arken hun kalaong. Ba ke MPSC kala menjur ban pelaj paj ba iki marks jong baro kinong yakun ya ke exam ki bala yakun ya ke MCS prelims examination hapo ka arpsaw kenta. Ke komisyon kalakular ru ban penmi ya ke anseki kentup ya ki anseki ki babakla bad ki bala penbet lembar ki laiteli ki jingkylli ki babakla haringkat ki jubab ki badai hapo ka arpsaw kenta. Karkum ki minutes jong ka jingyalang ke KSU kala dawa ru baya ka personal interview jong ka Meghalaya Police Service day bane katkum ka jingpinna latkam ba penmi ningkong hausnem arhajar khat khandai ha ka ba ka ratio ka day banong iway point r point san omkum ka office memorandum bathamai ka balapan kala syaka iway point san uchaman ulapan bor halor kani khanang ba unyo yakran ha ka jingelang berkiway pan kidukhat ka commission kalaong nalor kani ka minutes kalaong yamenta ka personal interview balabu banong ha ka arpho bar arfui trik unailar arhajar arpsaw deban pinsa nge no tat hadu da pinna da kumway pan ki rule number ki deban nong ka ju na ka prelims tat hadu ka personal interview jong ka Meghalaya Civil Service Examination ya ka jimpinna ba hendriu tering nailar arhajar arpsaw deban kenyap no badiki marks deban bu hakirinsan padba. Ketika way kepasaw kami yakran golong hakami exam pada personal interview kim day ban kelah na keliang jauh tahu nombor jumpi kumba keliang kerja na keliang ucaman blok kubur berpenik belong kumba julong bagi ikran yang kata golong dapat keliang lembar yulese adan kejing dek butuh buat yang keliang buat ya kekam kejam buat kumta ter kabak kadu ya kejimpan benar jika ketemu vision akan real terik jongta benai nak liang MPSC kelak kubur bahkan saweng pas pendam no ini kilong timak tiba minyak keren minyak ter minyak tai batang kawai kejengwan juga seng tak kesini ini kamdai iwan melihat drama ringiwan nam tak kejing sokia bat ngilap subun kejing deko ikenrom keram ko MPSC nak liang juga seng di sini baruan sa Shong sa perkat sulum thum yai bentar menghap ai jumut berbentit jengkang sarkar bat ngikwa bakani ka office baju penyat kondok jadi exam per kalau bayan nanti kamtam mengilak senan banweng ya kata kecinggerung dan sikang din dan sikang yet akmi nanti maka sengkan yakrannya kata kalong kecingkot jeng subah bagdon jingkam jingnya tepkam buntu hangta kandon ke bamsap berikan kata kalong nakaliang jong KSU in persyang bandrat de khongi ki bamsap bat ngenwana kajing senya kamtam kisamlah kebedan hok banyo kam banyo ngem kwa bat kita tang kita kebedan jingrai bat diberi sarkar la kalong ki minister ki MLA ki MPSC ki officer sarkar ndai kisamlah kebedan hok banyo kam banyo ikwa bakani kajing ya thomkam sop najik khangdin ngasmo banong bakade bendu bentam no kaya jungi ai bagi samlah
the one like no belong ye mri ba pro ba start ba ki tre system kin yo ya takam ba de hok ban yo tang ni kitin ku blai subun sia jar ngo ma jabrang Islam blai subun sia jar ngo ya prane ya ti bajai bat liang jo ke si ni ya budi ne kam tat hadu ni i bagde MPSC Aksan Henry Rasdang ban penkala na kumbay iway pon iway san ya kane nakaliang ucaman long nomla ban rai marway kati chisngi asngi sa Shong ki meeting ban penbat ya kane marngem kwa pepemi pertas semen da kumbay bakin le da kumbay kane ru nakaliang ucap kmi lenti bak MPSC kan sa penbat ban nakaliang sengeng ya kmi lenti ban ngani bodian bat ngi kmi lenti bakan dan kajing penbat ke belong baik lenti ba penhun pamnya KSU hunrai ba penhun ya kitu kisam la thap pa yakon ni kena exam iya kawan kom ni kejia ni dokseng bandawa ban sembet di program kami di sini kam ko dekat MPSC kawat banangkong pelong ya kecingan persyak ni bagi takasri di kawat kebahar akaba nakalian di bawah pada kmi pada pet untuk MPSC kelakat kita seng banyakkan di pendai kepentar banangkong bagi dawa kolong yang kita gi ansati paklai diri jingkylli juga bakla MPSC kelah kubur bakal sepelat pajba apa syek basyar kita kabar ikhlas pang kata kejengkut cuk subah kan kena lu jing syat yang bakburi ngadawa banyak dimak jong di samlah biarpun exam PNI pajba nang ba itu samlah ba trestom la police tom miet la bas ni kin hon museum kat no kiyo ya kata jing penkre ba je ko exam judi nakaliang jong chaman ke PSU la kubur apo so kenta muspeni pajba timak jong kisam la puli ba ya kon je ke exam la kalong MCS pat kenta terter dan jongka Jogga MPS kadang KSU company hau attachment ha ajak kendai